musacho yomo ore people na bwata abana bamura babere no munyaruko yomo bana bamura mumura monene na bale 28 29 years alafu wa pili ako pale 25 years anacheza na 25 years pale bono umusacho oyo nabwate mpango wa kando mpango wa kando oyo nabwate umwana umunyaruka ore form 4 lakini bono ngokora renga matemu etingi okorera matemu mukuri so yewe ukorera form 4 tutabu ukorera form 4 kabisa isikare bono tata umwako oyo kwa bagenderete na mpango wa kando ritukie limo ngina umunyaruko yari yaraisina ki munyaruko yo ngakiabaiga ngakibona ngakiakona ko babuno n'umuntu okonya gutuwa mateigo ko oranga akona ko ngakibitungu byange kumugaragariga ngakibona ngakiabaiga ko akari gukenduka na mara bakona gutakuna chimatoboli obochoire inkiege kegenderete umwana agebwatira neti umwana agebwatira neti oyingino ori araisiribo okate mpango wa kando nagi umanyete bono mpango wa kando timeze kwaja ko realize no ene boyfriend go say girlfriend in fact igento kebe unique igakutangana ko tebie boyfriend na bara atikino na bantu be family so what happened musubati oyo yani musubati oyo mpango wa kando okotebirende mpango wa kando nanyomire era na renge people lakini musacho yetali ngobono yes so okotebi mpango wa kando how do you mean that no he died yani umobora ko yes usena kibateba mutakano yes so what happened wakira mpango lendo ko motenga ki umwana ndoje design yakworokia talibu yarakini bono tinda manyanga asaru sitigente kingai toro chirende bagoteba nga bono koya kaitekire ntoko nyara ko yarusinse maji yakimwagika ya zoleki na kosa ni kurudia kosa ndio wacha tumtunze na hiyo mimba lakini tutajua tu alitoa wapi bwana kubagenderete mpango wa kando mwako yebono go chalende maragove yamo ligakeli go maragove yamo no wali abangete kurara sayo mwana munyaruka ejokoni nere lakini ngaini yarosirie ochense momo nere no akurara nere mbarabara akeri nyumba lakini akurara munyaruko wana tata umusacho yogacha soira abuo ujinde jinza cyo kurara chekire nyumba nene yo so nyumba nene mbana munyaruka namunarete rengo cha ngo chichale wana jinza chiabeire abantu ngorara bari umuntu munyaruka nero kumulikerwa so nyumba nayora orale kubaso alirwe nabara aramuinange gwana ndava wazi kisese chichachane sana siko hala sijiko chachane ngichiko sijiko chachane rosengi kiaba akumule como tenga tokora soka lendo raro rangi kisese ngichiko chachane lakini bina soka iga kumbe go chiako ga muino lakini umuntu chiako gera orura abwa sichiako ko chiako go chioetira mono nyumba ari chokoni muntu mwao igoleire ndabune timurango na muntu uri menyombe itara complete ngo yoso ibiningo tara reisala no iko nanjire yes okay that is stranger umungi na kale nyomba timatinga kibale sensitive gangana uyo kwira na bwango nganje tindi ojikenderende ensembu yere jiseso okora ri jinde jare konya kuminyokania gosekende kiaro kana chia kanyekire umungi na kwa matabino tora soka bono komo tora rango mwana uyo ngakiera bona ngakie no harime kiagera mwana nere bwe kole ndokora morora ngakiagendera time bago soka mathe bago turu mwana uyu kera ba mutura akaire bino nige kake kubate kogenda mungino uyo ko esege bonere ime nkie kibono ogo kongondo murango umwana okoraki mwana ukoigora kera igora kachokoni akalinde ngale partitioned inoko tebanga kimbu yole kwanze gento kina na bege temu ina room yeye
gochi ningendera na gitinje nyago gutura maambia Njara ajete. Ende kijaro kire. ayo mungwano ndare tasoya tijaro igare buno ko igoro muranguga igaje tagatire no muranguga arigire tubireke moni inogo igoro Asna utabuye tuta kwesari kwevisa. mira data unamora ndogo stoko gukura nk'umuntu oyo kai mwakori ugoje batanga mundu kibwa umuntu oyo le nyomba boli aye mwago yenga kibono utari gochorora umuntu mwakori ma tugocha kai mukiri hata yete kora mwaga umuro yoko badenga kai umusoto ngora Ala. kumbe no mwana mumurabo mungwana ulia ubwato munyarukoria Ala. Isabu ato mongino yo. Nere gawate nyaruka yaye. yetegera wata kirenjeyo kare yo Story yeka gendera njera kigose. kare yo mbale ne yo Jikodi yale. no umuru yo kuboli wa mbolio munyaruko ibona gotebanga huyu ndiye alinipatia mimba tumekaa naye kwa muda mrefu bono wakasinyento Ngibona yego kwanwa. Bagoragi. omate bagakira bono gokwana gotuliana na machibu bagakira bakuna kurigererania ngina no hano musani oya omwaro omunyaruko no hano musani oya bono nga muito musani oya Ninga ni babo bino nyamba neno cyo inyama Nyamba zora? Bangerese ng'egintu buneke kero gikokorekana iganki kibwenete kebe. etanguche nero Tima idinki kegusige goteba se bintu bunebi. na bakibwatu bokorekana goika bono so bono omuhako ya gotiga mpango oyo ende omumuro yagenderere noyo gusire omumuro oyo gotiga kiata yaro bekire mbande ise bagendere naga Abono mumuro na ise ko bareka bono so bona kiguse bakare kurigererania. wa intumbikone ege kurekanitie abantu goika bono Lakini maita bantu bakora bali bintu byo kumizana. enseye Ebirama bimo kiguri mongavua. Bintu byo korekana eze bintu byo. especially sangapi Jagera jizenya. Cia utuko. na omura gobera no mundo takagiretiga mundo nasayo akini omuzundere omoe Baro siajo boto bakukubiga. ayo omuzundere omorai No le kwambia. Bintu byo korekana bintu byo. omuzundere omora bukibikuliamo That is why Gwancho Monto get to define it yakatebanga the true character of a person ndio is what that person is when he is in darkness. Kerio montare keraro asumusunto ndata muroji na kene kyo monto ya. ne sura y'omusubati enyene nekera rule bafu kigimo Exactly. Yeah. chatumalize bwana tiga ye babo jo inyambasora baje Babonye kaini. agira babo bino gikira gendere gucia bugosi nyore gazeti ya Taifa Leo mwenye yo mnaenda manga sinchira yo wikira no nyachia chirake Gazeti ya The Daily Nation ni bwata mangu monchomo tegerere.